Kweminyaka ngiyazi ukuthi makusuke kuyilesikhathi esikusona banye bazohlukanisa unyaka abaneyingoma bazohlukanisa ngazo unyaka kwasha kwacima imessage yakho usuthi ke basebenzi bezempilo nicrosse kahle nohlukanise kahle unyaka ingathini nemessage yakho ke siyabona emgaqweni abantu ba decide ukuthi bayahuthelana bayashayana kuyaxovana ezindawo ke sizwile njengakonongoma kunezimpi zeyigodi evela usizwa abantu bayadutshulwa lento yokudubula nje isiyanda ungathini umlazo bagcina sebeza la ezibhedlela zethu abanye ke Nkosi yami gcina sekufanele beye emamochwari kanti asifisi ukuthi njengoba sekuselela ambalwa asele kube khona umuntu ozogcina esala engakwazanga ukuthi awele aye ku2025 asibonge maphisa kubasebenzi bezempilo bonke. Uma ngithi bonke ngisho abangaphandle kwezibhedlela nabangaphakathi sibonge umsebenzi osebewenzile. Siphinde futhi sibacela ukuthi kulesikhathi samanje engathi bangazi availa leyanto yokuthi kuthiwa kuyavalwa ngo11 ayikho esibhedlela njengoba ku24 hours u24 hours nangeholiday siyacela ukuthi bazinikele basebenze. Ngihlale ngithi ke maphisa ngeke ngasho bengivakashela abafana bami ngithi into embi ngempilo ithi uma ngabe unenja inje mitshengisa ukujabula ikushaya ngomsila kodwa umidonki litshengisa ukujabula likushaya ngomlenze so abasebenze bangalindeli ukuthi ngizonconywa vele kufanele basebenze so siyacela ukuthi bakwenze lokho kodwa siyacela futhi ukuthi bazinakekele labo abasemgwaqweni cha utshwala ebuthenge ubeke ubandise uhambe ekhaya ufike nakhona ngoba suke sethe ukwehla phinde ufake efrijini buthi ukubanda uthi ukuphumula shaya breakfast emva kwaloko bese uyaqala awuzake